senong hangan ka time mau keruat. Yasno tilang. Balay ngong bapide ban yasno tilang. Lada pi penjob daki weipat ki kandidat daki weipat ki parti kum bakile akapor baila election ka basiwa kejapay ya kasurkar anda job na kilo uta UMP ubadon handle ni ubaday ban rengkat bat kasurkar jela u kelalong penban unong wo kejap hikaray karoy kapar ka development ki sanction paper kinpoy hakum kata kapor nga ngaong kinnomwan ayaw Dr. Nolay jongi ubaka parti NPP kay penyen anda ulit sa Delhi kan sa don ka jinya rengkat hapaday ka sarkar jela ka jongi bakun sabut din yaki kam ki basa teng hapo Delhi kata ni ong ka teamwork tiku mangalaong mani kinong mau keruat kimdesyu ki basa adin ka information barang idan hapo mobile pat ngaong ipi ngam artatim but hil sa penjob yaw Professor Nolay naga parti ka jangi ngin saya rengkat bat kata ka jingi rengkat jangi an sa penjanay da ka jinglong MP job ni